Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Mutarama TV. Turi mu gitondo cyo kwa gatanu, turi ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Reka twizere ko mwaramutse neza. Ariko se mwaramutse mute? Mwaramutse neza. Natwe twaramutse neza aho duherereye mu bice bigiye bitandukanye, namwe mutubwire uko mwaramutse ndetse nuko mumerewe umwanya w'ibitekerezo. Hanyuma mbifurije kuramuka neza ndetse no kuramukana amahoro y'Imana kandi muhaye muronke. Hanyuma rero munyemerere mbageza amakuru azindutse rwose, amakuru akomeje kuvugwa muri kino gitondo. Hanyuma President Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi yamaze kugaragaza babura amatari cyangwa se ba guverineri cyangwa se bakuru b'intara bagiye kurongora cyangwa se kuyobora intara zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Aba babura amatari cyangwa se aba guverineri ni bande, bihagaze bite, byagenze bite? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe. Hanyuma ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje gushimangira yuko niziramuka zitewe nazo zizitabara ndetse zikirwanaho, zongera gushimangira ko Uvira irinzwe ku buryo budasanzwe, zongera kuvuga yuko Uvira ihagaze neza rwose, nta muntu n'umwe ushobora kuzaza ngo yinyeganyeze. Ni nyuma y'amakuru akomeje kugenda avugwa yuko uruhande rwa M rwaba rwarungitse ingabo zigera ku bihumbi 8 zose zari zimaze iminsi zitorezwa mu bigo bya Cyanzu birereye muri teritwari ya Ruciro muri Kivu y'Amajyaruguru nyine. Ubu ngo zikaba zamaze kugenda zigera hano muri Kivu y'Amajyepfo muri za Bukavu mu rwego rwo kwitegura kugaba ibitero mu bice bya za Uvira. Uvira nayo ikomeje kugenzurwa n'izi ngabo z'Abarundi nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo nk'uko bikomeje kugaragara. Ni ubutumwa bukomeye cyane bwaje gutangwa n'umwe mu basoda b'Abarundi uri muri ibi bice, yaje kuvuga yuko rwose ubu ntabwo bana bukeya bafite ndetse ngo babiteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma hari raporo y'impuguke za ONU ikomeje kuvuga ibintu byinshi, yemwe ikomeje kuvuga rwose, ikomeje kugaragaza ibintu byinshi, ariko muranyemerera ngaruke ku byaje kugenda ivuga hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri za Ituri, aho yaje kugenda ikomoza kuri Uganda ndetse na Colonel Kaina bimaze iminsi bibiswa yuko yaba yaraburiye mu gihugu cya Uganda, dore ko yaba yaramagajwe Uganda, ngo nyuma yo guhamagazwa rero ntiyongeye kugaragara. Iyi raporo hari icyo yaje kugenda ivuga, hari n'icyo yaje kugenda ibikomozaho, ndetse yaje no kugaruka ku mutekano ukomeje kuzamba hano mu ntara ya Ituri nyine, by'umwihariko asanzwe yakorera imitwe igitandukanye irimo nka ADF isanzwe yibasira abaturage ndetse ikanagaba ibitero mu bice bya za Uganda, ariko ni naho habarizwaga umutwe wa Colonel Kaina Innocent. Urumva ko ibintu bitoroshye, ibintu ntago byoroshye rwose. Yemwe hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye, mwebwe ntimujye kure. Hanyuma reka nizere ko buri wese nyine yaramutse neza, abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu Rwanda, bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, ndabaramukije rwose kandi Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe. Hanyuma reka mbasabe abantu mwadukurikiranaga ku Karabo TV, mutangire rwose mukomeze mudukurikirana, mukomeze gukanda subscribe, mutange ibitekerezo, mukande like, ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zanyu. Hanyuma rwose munafungure kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Abadukurikira ari mu karere k'ibiyaga bigari, abari bwota amasimu mu bigo bya kure, mwese mbifurije ibihe byiza. Reka nkubwire ngo niba utameze neza komera kandi wihangane rwose uyu mwanya cyangwa se uyu munsi niba utameze neza cyangwa ibintu bitari kugenda neza, reka nkubwire ngo ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemera rero aya makuru rwose tuyatangirira hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. President Evariste Ndayishimiye canke General Neva akomeje gukora impinduka zikomeye cyane ndetse no kugerageza gushyira ku murongo igihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana hamaze kugaragara by'umwihariko babura amatari cyangwa se ba guverineri bagiye kurongora izi ntara z'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ngira ngo murabizi neza yuko u Burundi rwose busigaye bufite intara 5 cyangwa se intara 5. Hanyuma inama nkenguzamateka y'u Burundi yajeje kwemeza cyangwa se yamaze kwemeza by'umwihariko ku munsi w'ejo hari ku itariki 3 Mukakaro 2025 amazina babura amatari cyangwa se yaba guverineri 5 by'umwihariko bagenwe kurongora intara z'igihugu cy'u Burundi.
abo bemejwe by'umwihariko n'abangaba bakurikira. Uwa mbere ni uwitwa Denise Ndaruhekere azorongora intara ya Buhumuza kuko bigaragara. Kabiri ni General Majoro Ndayikengurukiye Aloyizi azarongora intara ya Bujumbura. Hari uwitwa Mboninyibuka agiye kurongora intara ya Burunga, nawe General de Brigade de Police Segasago Victor azorongora intara ya Butanyerera, naho witwa Bigirimana nawe akaba agiye kurongora intara ya Gitega nkuko byamaze kugenda bigaragara. Ibi ni bimwe mu byashyizwe ahagaragara n'umushikiranganji w'intwaro hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano Bwana Martin Teretse nkuko byamaze kugaragara ku munsi w'ejo. Ni mu itangazo ryashizwe ahabona nyine nyuma ibyamaze kugenda byemezwa n'inama nkenguzamateka y'igihugu cy'u Burundi. Byabaye ku munsi w'ejo ngayo nguko. Ubwo rwose nizere ko mwatanguye kugenda murumviriza abayobozi bagiye gutangura kurongora izo ntara nshasha. Ngira ngo muzi ko intara zagiye zigabanywa ubu bakaba bafite intara zika kuri 5 nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko turifashisha intara y'umwe mu basoda yaje kugenda ashimangira ndetse nagaragaza neza yuko ntabwo babafite kubikomeje kugenda bivugwa. Uyu musirikare mu ngabo z'u Burundi yongeye gushimangira yuko rwose biteguye kuba bacunga amahoro n'umutekano ndetse bagakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'ibyabo mu bice bakomeje kugenda bagenzura hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gisagara cya Uvira. Ibi ngibi yabivuze asa n'ushimangira yuko ntabwo babafite ingabo z'umutwe wa M zikomeje kugerageza n'ubundi gusatira ibi bice nkuko bigaragara. Ni nyuma y'amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara avuga yuko muri bo za Bukavu hagaragaye amakamyo y'abasirikare bashika ku 8,000 ngo bari baherutse gusozera imyimenyerezo yaberaga mu kigo cya gisirikare cya Cyanzo ndetse na cya Rumangabo na za Rumangabo nyine kuko bigaragara. Abangaba ngo bararungitswe muri Bukavu kugira ngo bazifashishwe mu kugaba ibitero muri za Uvira, ariko kandi bivuga ko abangango bamaze igihe rwose bari guhabwa imyitozo ikomeye cyane. Bivuga ko uyu mutwe rwosanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo ngo waba ushaka kwifashisha nyine ubwo buryo nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bifata intera ndetse ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ariko kandi ngo izi ngabo z'abarundi umwe muri aya basirikare nyine nkuko by'umwihariko tubikesha amasoko yacu yaje gutangaza ko ubu ntabwo na bukeya bafite. Anavuga yuko rwose haba indege z'intambara barazifite, za ndege zigezweho. Yaje gushimangira ko ibikoresho byo ku butaka nka za burende nazo bazifite, intwaro zimwe na zimwe nazo ngo barazifite rwose, ngo ibikoresho byo kurinda umutekano w'abaturage ngo birahari bimeze neza, ntabwo banabukeya rero bafite. Akaba yaje kugenda abikomozaho avuga yuko uko byagenda kose nta kibazo na gito bafite kigendanye no kuba by'umwihariko bakwita ndetse banuzuza inshingano zabo nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nkuko amakuru akomeje kugenda by'umwihariko abivuga nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Reka nanakubwire yuko iyi raporo y'impuguke zawe ni ku munsi w'ejo twagiye twicishamo amaso twibanda ku byo yagiye igaragaza, ku byo yagiye itangaza haba ku mpande zigiye zitandukanye. Ariko kandi reka nkubwire yuko ubu noneho iyi raporo y'impuguke zawe ni hari icyo yaje kugenda ivuga kuri Colonel Kayini Innocent ndetse na UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Intara ya Ituri ikomeje kwibasirwa n'ihohoterwa rikorerwa abaturage hagati y'umutwe wa Codeco ULDPC Coopérative pour la Développement du Congo, Union de Révolution pour la Défense du People Congolese n'umutwe witwaje intwaro wa Zaire. Ibi bigaragazwa muri raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zinashinja igihugu cya Uganda rero kuba inyuma y'abayobozi b'inyeshyamba Colonel Innocent Kayina ndetse na Thomas Lubanga nabo nyine bongeye kubura intwaro hano mu ntara ya Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi raporo y'ibanga kandi yagarutsweho n'ibinyamakuru bitandukanye
kuri uyu wa gatatu ndetse no mu yindi minsi yose yagiye akurikiyeho no kuwa kane guhera ku itariki 2 Nyakanga 2025 igaragaza ko umutwe wa Codeco ndetse n'indi mitwe igitandukanye ariyo by'umwihariko nyirabayazana w'ihohoterwa ryinshi ryabaruwe by'umwihariko harimo ubwicanyi ndetse n'ibitero byagabwe ku nkambi z'abakuye mu byabo n'intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse iyi raporo ikaba ikomeje kugenda yamagana uburyo rero imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Raporo y'itsinda ry'impuguke za ONU yaba yarabonywe n'ibitangazamakuru birimo nk'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters igira iti abayobozi ba Codeco by'umwihariko bananiwe kwizeza inshingano zo gutanga ibisobanuro ku ihohoterwa rikabije rikorerwa abaturage, bigaragaza kwihanganira by'umwihariko imbere imyitwarire nk'iyo imiryango yose yakomeje kwibasirwa ndetse no kwinjiza abana mu gisirikare ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishingiye ku makimbirane ariho byombi rero bikaba by'umwihariko bidashyirwa ahagaragara nk'uko bigaragara. Nk'uko rero kandi izo mpuguke z'umuryango w'abibumbye zibitangaza, kohereza ingabo za Uganda rero hakurya y'imipaka yabo byakajije umurego mu ntara ya Ituri. Bavuga kandi ko ibikorwa bya Thomas Banga ndetse na Colonel Yekaini Innocent bigaragaza ko bashyigikiwe n'abayobozi ba Uganda nk'uko bigaragara. Raporo igira iti kuba Uganda yarohereje mu buryo rero bumwe ingabo za UPDF mu turere twa Mahagi ndetse na Njugu muri teritwari ya Ituri byakajije umurego by'umwihariko mu mvururu kandi bishobora guteza amakimbirane ashingiye ku moko. Thomas Banga ndetse na Colonel Yekaini Innocent n'abantu babiri bafatiwe ibihano muri buri umwe rero by'umwihariko yashinze umutwe wa gisirikare ndetse na politike bagamije kurwanya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Bombi rero baba i Kampala aho kwaba by'umwihariko kwabo n'ibikorwa byabo rero byemewe n'abayobozi ba Uganda nk'uko iyi raporo ibivuga. Raporo yongeraho ko kandi Codeco ndetse n'uyu mutwe wundi ndetse na Zaire bakomeje kugenzura ahacukurwa zahabu muri teritwari ya Njugu ndetse na Mahagi ni mu ntara ya Ituri muri Kivu y'Amajyaruguru. Bati bamwe rero mu bagize inteko nshinga amategeko mu ntara ndetse no mu rwego rw'igihugu bagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo gucukura zahabu mu buryo rero butemewe n'amategeko. Bishyuye Codeco ndetse na URDPC zahabu icukurwa mu buryo rero butemewe n'amategeko muri Ituri yakomeje rero kwinjizwa mu buryo bw'amagendo cyane cyane inyuze i Kampala mu gihugu cya Uganda. Mu kiganiro yatanze mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano mu isi, uhagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Bintou Keita nawe yamaganye ivuka ry'imitwe ibiri yitwaje intwaro mu ntara ya Ituri iyobowe n'abahoze ari abayobozi b'inyeshyamba babiri by'umwihariko ebyiri by'umwihariko bahamijwe ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiriye inyoko muntu. Uyu nguyu yumvikanye amaganira kure rero ishingwa ry'iyi mitwe ndetse yongera kumvikana agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibikomeje kugenda bigaragara byose ari ibintu bikomeje gutera inkeke ndetse bikomeje no gutera umutima ndetse no gushaka gukura abaturage mu byabo. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda byamaganirwa kure. Kugeza ubu iyi raporo y'impuguke za ONU ikomeje gukubita impande n'impande, ikomeje kugenda yerekana byinshi mu buryo bugiye butandukanye ndetse abatari bake bakaba bakomeje kugenda bamaganira kure ibyo bikorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose kandi akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bishimangira ndetse binanerekana uburyo iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Icyakora abaturage benshi bakomeje kwamaganira kure ibyo bikorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka mbagezeho andi makuru akomeje kugenda avugwa nibigendanye n'ikajugujugu yabiherutse gukora isanganya. Ikajugujugu y'igisirikare cya Uganda UPDF yakorotse ica irashya bikaba byarabereye mu gihugu cya Somalia. Kajugujugu ya gisirikare ya Uganda yarimwe rero abantu 8 yarakorotse cyangwa se yakoze impanuka irashya by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyo ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho, kuko rero umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Brigadier General Felix Kulaige yamayera bitangarije BBC gahuza miryango. Abantu 3 by'umwihariko bakorotse iryo sanganya barafise ubushe, ariko kandi abandi 5 ntibarabatora bivuye
cyane kuri iyo sanganya nyine ryarabereye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Aden Ade nk'uko rero bivugwa na brigadier cyangwa se major general Fregis Kulaige, aho rero nyine yongeye ko icateye iryo sanganya kitaramenyekana neza. Umwe rero mu bakozi bo ku kibuga cy'indege Farah Adure yabwiye itorokanyirizo ry'amakuru ry'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ati twumvise ikintu giturika tuca tubona umwotsi hejuru dusangana ikajugujugu. Itorokanyirizo ry'amakuru kandi rya leta ya Somalia ryanavuze ko abajejwe igisata co gutabara bazimije uwo muriro by'umwihariko mu buryo bwihuse. Ingabo za Uganda ziri mu zishika rero 11,011 by'umwihariko z'ubumwe bwa Afrika zagiye gufasha leta ya Somalia nyine kugwanya umuhari wa Al-Shabaab ufitanye ubushuti na Al-Qaeda umaze imyaka irenga 20 by'umwihariko utema agatongora muri icyo gihugu cya Somalia nk'uko bigaragara. Urongoye ibikorwa byo ku kibuga cy'indege muri Somalia Ahmed Malima yabwiye BBC ko iyo kajugujugu yari iguye ku kibanza kigwamwe rero indege za gisirikare kuri icyo kibuga, kandi ivuga ivuye kuca Baligodila mu karere ka Lower Sabele ni ku birometero bishika kuri 90 mu buraruko bushira uburengero bwa Mogadisho, umurwa mukuru w'icyo gihugu nyine. Mu itangazo uburongozi bw'abari mu butumwa rero bw'ubumwe bwa Afrika muri Somalia bwaravuze yuko abantu batatu by'umwihariko bakorotse bajanywe mu bitaro kuvugwa mu gihe rero ibikorwa by'umwihariko bikibandanya byo kurondera ibisigarira by'uwari by'umwihariko atwaye iyo ndege ndetse n'abandi bari bayirimwo nk'uko byuma biboneka. Bombi ubumwe bwa Afrika ndetse n'abategetsi bo muri Somalia bavuze ko hariko haraba amatohoza kugira hamenyekane icateye iryo sanganya. Iryo sanganya kandi ryaratumye indege ya Turukiya itwara abantu icererwa guhaguruka, ariko kandi izindi ndege zijya hagati mu gihugu rero zabandanyije gukora ukuri kwamye nk'uko byuma bigaragara. Iyi ni imwe mu isanganya rero ryakomeje kugenda rivugisha batari bakeya, maze abo ku ruhande rwa Uganda bakomeza kugenda bihanganishwa cyane cyane kuri iryo sanganya ryarahitanye bamwe mu basoda nyine bo mu gisirikare ca UPDF nk'uko byuma bigaragara. Ahangaha muri Somalia rero umugwa mukuru by'umwihariko Mogadisho harakomeje kubera ibibazo bikomakomeye cyane by'umutekano muke, ariko kandi bigizwemo uruhare n'uyu muhari by'umwihariko wa Al-Shabaab warigeze no kwigarurira uyu mugwa mukuru wa Mogadisho ari kuza kwirukanwa. Mbashimire abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, tugaruke mu kanya.